say ya mo akwa ba biem Adom TV Badwam dwumadi so ye da rekese du bodi ase na odi agudie mu nsem abre afa health tips nso aba wakwan mu halitosis me sure say nso asuade pa de du so ye won komo bi ni titru pa ne de akuafo na mesro onya brema me na tena se na tie nkomo yi kuani awusu bobona na mo ewe me no ba ye ne ade Agromonti for ha omba be boy product papa we adwama so ye de hu komo ora don kwa no pa ye mo ache yeah me dear happy birthday oh me das on shamo so if say mama me din agi ba bia man for frame say si infoni da Adom TV sir but nti mama my kese sir why star relationship manager ana officer ono na danase so ono anka nke yente no correct nti nyame hira ono so nti onkwa so ye bia nye kese managing partner technical director ma Agromonti ora Dominic Donko Didi ti anopa ye mo ache se bibia boko de ye nkomo ye ka Agromonti a ka bibifa mo ho ye hunu adumaku a moye yo unya te agrupe na che se agriculture asem okay na Agromonti ye dwumaku a ye ndie ade bia ede eku adwuma ye di hu dwuma ye kuafo batan efise efa no aba a edi dua oya sese yie emo a ewe eye no bae yare a ha no nyina no na ye do esuko na akope anu aduro na de abo akuafo se be ya omo no bae no be so bebre na omo sikasam so akoyi ndi ehia because emo no we a ebe affect ye wase ha consumers no da ye pa nti eda mo asesa mo ba ene de wo ken de mo product bebre ene ye nka de he ene be kan selector oh okay na nienti ene be kan selector ne se em se na otwetwe mu no me call apro no ehun se nipa bebre na eto ebro na omo kodua na che se ebro bre no ni okay na se ukoye nkro nkitwa no mu a bibia omuta du ebro pa no in fact apafo eniho if so munyina mebunu nyina bankran be struggle enti ema won ye kwadwuma no emu ado no ha adwen pa na yen no ye obibi e fre no research and development say ye hwehwem na eni kwadwuma be puntum ponti no eni e di selector aba ebema ebromu ado ayemre ama kwefo no okay nti de ya ne se selector ne ye for ebronko if say ebromu do no ha adwen na yen no ye shedade crop specific say no buy no be nye baako a eye bibia esa na sometimes no ha kuafo no bebre wan hwe ni ana akofa sunsanso bebre a emmo kwani no selector no say ne apply no say ne de betimi ayiyi ebro no mu na ebro no agina brand yo selector uhwe din na every selection okay nti ekuafo no fe na ebro coach na nti fe na ebro coach ne say on say coach bia no ofre dom no owia na we select omo a omo di odi omo besi akan na nkasa no nti selector de oye ne say ade bia nya bro bia wa asase no so de obehye no okay no wa select e bro no nko ansa munyina na mo nso na mo nya kese efi say enwura e wa afuo mu a omo na afuo no e pre asase mu srade ni nyina nti esa na srade na e bro no hia a odi be gina benya nyina so na abọ kese no enya no sa but udua bro no na efuo no start say fra ebro no pe obo selector no obegbo agu ne ebro no nyina so nanso ne yonko ne ebro no nti onye ebro no hwe but enwure bia say yesre say ya champion ebe hye ne nyina ne ja ebro no kwa managina ye can say me sure so obi so obi money other competitors no say enetie mu de na manage so yo me da se pa also me can say research and development enwuma ko bebre aba omoso boa ekuafo no omoso de nroba ba yen no yamba mu keke say ya ba say yenso ye beton nro yen yetu anamon ko na ahwe so ohaw no ene den se say ebro ahodo bebre aba ye wo Canadian no dabo no eno ye local okay ye wo OPV pollinated varieties no so no agric de and then some agric de fe no hybrid okay hybrids no
na enhye de nya hodin bebre ba eso pa na dodo na ewo dwa so no enoma na ye fra ye de yeduro no de di mu akotene pa no ye fra no nikosofron nti beti niko den yen niko no ano ohima hybrids no especially it is obo wi abehwe na ama no shock uti anye ya na ewu ba yen ye de no formulation no is such that niko no ekitwi bi na ye de enro mienu asan afra nti ebro no oye hybrido oye double oye OPV ebedomu kama fansusu bi amre ti sunsun ada ye de no nimsa wo kan se ne ekuani bi predendenden ehe ne ebenya bi na wona wo bi western baby Adom TV de kwachiri omsu benya bi sese madaroma de ru aye bo ha no nti no ama ye nuru no ewo agriculture stores bebre mu across the country go come baby a enti wo ekuani a dikan ko agriculture shop a ben wo na wo bisa se ope selector ato wokọ no amfa selector ma wa mesrew me di no ma betudwa enti no afre ye betrew baby a wo no na ya trew shop a ben a ya ma no selector ne bi na ye nsoso ye wo yankasa ya hweye bebre udu ho a sese ebie branch for kra na wotwe mu e wo ho na wo branch ba ko ho a na wo KK house no obi oti ho de onim KK house na housing sese e ko bi for housing oba Mankesima Accra station Agromonti aso o udu techima na Fidelity Bank opposite hona so Agromonti o oba Madina yo Madina market nimu ena esan wo eye Zongo kwan no so omo frɛ no Libya quarters be 100 meters away from the traffic light ye wo ho ena okọ insan ma Adreji bridge no so esan e wo ho ogdu Adidome so a Adidome market ye wo ho enti kweni bi ope bibia no se bibia mabobo eben wa okọ a obenya Agromonti enuro ni nyina titiriu selector me bon de run up selector esrem akuafo selector no de se de wura don ko kan mse ni season mu an ye wura yi abrodue na mu na abaye na mfudie na age bro no aban na aboso a anyini kama ti selector shedin nso ana so okọ na nye selector nso ni kwan so oto o movie free ho na okope bi ma ye number no yo nti se ohwe na ehwan eden amawa no ma ube frɛ na ya boa o eni 0243 462023 misi subiom 0243 462023 ananso 0244 298 913 0244 298 913 we de matumbo na mbo efise papa bi si ode na wotwe ene tro no ma sabo I was screen no kra since wadaroma I mon for screen na senso maye akuafo akiri no bench ya mo hwe ye de ene Agromonti fo nkasa sisi ne tissue no product no kra say dawson be na de o say ye ka selector babubada product no so na nti wunya o selector ye oba ko bi me de ba ko pe na e ka ho na pe se be ya enye bebre wo mutrem dem de ka ho no ye friend Michael King no ye de hye ebro na ba no ansa ye dua okay na ana se ade bia ye aba na ye di dua no wo de sha de ye ne se e ma ne hini ne akese na atre e wasase na se te se ntentan na kotwe srade e wasase ne mu ni nsu a ne hini ne ntimi anka ntimi nkofa mmra no na yesa na e ma nobae no ebo akese enti wo a wudua ebro ana se ade bia eye aba na ye di dua no uhia Michael King na nka wo di atriti ansana wo di ahye form wo di hye form a ebe normal bebre amount ama oda yase nti ene de koko frɛ mo say ebrofo ene egina wo mo so ya ma o Michael King any selector Michael King dey for aba ne keke aba bia selector no de bedom selector ne de o de dom nti se wo hia so kwa kofa ba de bia david wa wo nya wo cafe na de se wo chi na wo ba eno ano no wo na okọ no na no wo ba adana na ehia na o da bi enya abut na hye no ye na shini yi se nwura no ni wo bibia friend mulch das ase no so na afi ema ewia embo asase ni mu ma obi kan evaporation nc nti insuo so to a
e man nsuo no gina asase no mu che se be ya ebro no betimi atwe nsuo no na ode aye kese okay ndi so obo no na eni se ansa no obo a be nansa na ni dane na otwe mu no na adane kra eko na otwe menu mu na wutu ze nrua na hia eda asase na no ye bo no once emma biemfu bi oh na ndi wa obeta ukutwa obro no wow se wan body ya na bia abra asa ukutwa bre no na say ebi piepie nketenkete but the title ni say ehunhia nwura no eni se nwura no wa asase no so abra ebro no gina so na eno na selector be amount okay selector Mr. One take crowd say selector ma money ntie ma papa me number ni bi ni mfensi 0243 46 2023 and 0244 298 913. If I see her birthday man, the whole month ya nedia. So can cranshen sem guno so. Why? No mo koso anso da ye pa be boa kwa 4 e wo mo nyuma wo ye. Na yen so aye die no. Enya bibi papa di. Ti ene no nkomo ne di si ha me kwaba for France ho ye ba e beto so.